Пидорас. Menegangkan, beginilah suasana saat pasukan khusus Chechnya menyerang posisi musuh. Sejumlah pasukan Chechnya tampak menembak dari dalam parit ke arah tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 28 Maret 2023. Mereka menembak menggunakan senapan laras panjang hingga senapan mesin. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan khusus Chechnya masih konsisten bekerja membantu Rusia menginvasi Ukraina. Tembakan demi tembakan terus dilepaskan, namun tidak merincikan total tentara Ukraina yang dieliminir. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov terus menunjukkan kesetiaannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Kesetiaan itu dibuktikan Kadyrov dengan mengirim lagi 300 tentara Chechnya dari unit mobil khusus ke Ukraina. Pengiriman tentara tersebut diungkapkan oleh Kadyrov di saluran Instagramnya pada awal 2023 lalu. Все, по нам, пацаны. Что там происходит? Ничего, происходит, стреляют, что? Наши там. Вот так стреляем, бля. Ну и какая разница, как мы? С автоматического и АКС закрывает, и минометы по 50 у них работает. Принял. Я пьяный, сейчас не могу связаться, у меня нет азарта. Твою мать. Кто там, бля, кто шваляет? Я понял. Давай, слышь, поработаем чуток, пускай, блядь, не так не расслабляются, пидорасы. Пускай пулеметчик! Альхон! Пускай пулеметчик меняет точку, блядь! Все, пускай меняет! Альхон, я дальше пошел! Об этом знают уже во всем мире. Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Rusia melaporkan 404 pesawat Ukraina dan 226 helikopter, sebanyak 3.612 UAV, serta 414 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 570 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 171.730 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-398.